Steve jirwa ubade ukhun ka kong bibi jirwa ubashong basa hanong mensong shillong ha ka janmir jong ka khat khandai tarik November ar hajar pusau ulawan poi hanong ba shillong hadin ba ulalong unung job jong ka jing yakop shat ba he du hari India kata kablatip kum ka best Indian dancer season 4 ban phaidin khandiat Steve jirwa ulayo ban yashim banta ha ka final jong ka India best dancer season 4 ha ka ba kiladon hendriungut ki balayo rung ban yakhun ha ka final ka bala long hanung ba Mumbai dang ha kini kita yau balala Steve jirwa da ka jing job jong uya ka ne kalampung bahe hari ulayo khurru ya ka song pisa ka badei khat san lak tengka ha ka janmit khat khandai tarik November Steve jirwa ulasha pankub burom da kiseng trimon sing bha ba pher ha ka bala sakhi na du ba upoi hakat lingsun umroi ter hadu bu un poi hasnong nong mensong bat ha ka por janmit Steve jirwa ulapan i pajba ya ka jingtbit shat jong u hamadan polo hapdeng kispa ngut ki pajba kinung krishan ya Steve hakani ka jing yalang balingkot ladon lang uno yalam ka All Meghalaya Dancer Association uba kit thaba UMLA ka penthor umkra constituency uba AL hek uba deru menteri sorkar uba PNSIM DY CEM ka KHADC uba deru UMDC ka than lem ki kurjerwa bat kispa ngut ki pajba Congratulations everybody. Ngada Steve jirwa na Eastern Dance Icons Dance Academy. Ngasmo kuman palat. Ngasmo kuman palat bapila Krishan janga. Thank you Shillong, congratulations. Coba naik nak please naik kalai. Baru bisa bernyanyi. Naik soba naik.
baro. Bukit. Ito na berklet ya jadi naik budi Okey, nonton. kan sudah. Thabang. Ito na berklet ya ke show nomor song kepada IBC. Yang amdalo kepada jutrai itu dan kepada berak yang ketiga burung. Yang ketiga Paul Gimrakem I congratulations you Steve, but your choreographer to Steve Rexim Thakuria. Tapi para bikuare pun lagu Steve. Tapi bikuare pun lagu Steve tu orang yang nam ke burung. Ini pun tresitum. But dia ya baru kijing studio. Kena kijing studio. Oh no, I said no to drugs. Not yes, say no to drugs. Say no to any kind of abusing. Yes. Lalu kita tahu kitbok lima piparo jino kibriu kibaran laga jong stop ka fong. Ubreu lo ay talent yang iparo. Togin pudan khap ere ka talent, but ako may kasi yung iya piru paro. But we never do if tanda ka ka stage, kemudian dia pulo, you want to see you in the national level and also to see you in the international level. Steve, dia ulawan raya ke jikcop aduh dia. Ngakwa bakini kiwe ki kena jong aku kin saya kwai haga tiga thong. Desibun.